Dobro večer, nalazimo se u agenciji Robert, četvrti dan terapije našeg Ogija i glavnu riječ sad prepuštam našem asistentu da malo popriča s njim u vezi njegove terapije. Izvolite. Dobro večer, Ognjene. Dobro večer. Kako je posle četvrtog dana? Kada si došao u utorak naveče, imao si problema, kažeš, sa cirkulacijom. Kakva je sad cirkulacija? Cirkulacija je odlična. Ranije su mi ruke, noge bile hladne, sada znaju biti vrele. Da, to je dobro. Kaži mi, imao si problema, kažeš, sa znojenjem. Da. Nenormalno znojenje. Prekomjerno znojenje, što je još doprinijelo depresiji, negativnosti. Kako je sada stanje sa znojenjem? Sada je znojenje već pod kontrolom. Nije ni blizu kao što je bilo ranije. Anksioznost je svedena na minimum. Imao si, kažeš, glavobolje, stezanje zadnjeg dela vrata, glave. Šta je danas? Glavobolje nemam. Tenzija je prošla uz pomoć masaža, bazena, saune. Znači, strah iz mene je izašao i mnogo sam opušteniji. Znači, i straha je nestalo. Kažeš, imao si problema, kada taj strah osjetiš, imao si problema sa govorom. Da, već 20 godina imam, ne govorim tečno, nisam govorio tečno, razgovetno. Sada, uopšte ne osjećam potrebu da se derem da bi se izjasnio, nego normalno, opušteno pričam. I uopšte nemam tremu pred kamerom, kao što ste mogli vidjeti na prvom snimku što smo snimili. Kaži mi, imao si neke noćne more koje su se ispoljavale na taj način što si osjećao neku vrstu panike, kada si izlazi iz kreveta i odlazi u frižider da jedeš, jer te to tako teralo. Kaži sada, kako si spavao ove noći koliko si ovde u agenciji Robert? Moje spavanje je odlično. Ustanem možda jednom do WC-a, ali što se tiče ustajanja, to je to. Nema jela? Ne. Samo dan. Dobro je. Kaži mi, da li ti ta panika nekada naiđe za ova 4 dana? Ne. Da li si osjetio to stezanje u vratu, kad smo danas plivali, kažem, ajde malo kao žabu i tako, ti kažeš, šta si mi rekao? Da imam tenziju u vratu kada plivam na taj način. I? I plivao sam malo i odmah je tenzija popustila i bio sam mnogo opušteniji. I to ti nije smetalo, znači nisi osjećao tu stegu. Imao si visok pritisak. Koliki ti je sada pritisak i koliki ti je u stvari bio pritisak kad si došao? Pritisak je bio recimo 150 za 100, a sada je 130 sa 80. Bravo. Kaži mi, da li ti sada imaš razmišljanja, kakav je tvoj osjećaj posle četvrtog, u stvari u toku današnjeg dana četvrtog? Kako se ti osjećaš, kako je tvoje stanje u glavi, u duši, u srcu, u tvom telu? Osjećam se veoma smireno, kao nikad do sada u mom životu. Bravo. Kaži mi, da li si ti u ova 4 dana terapije kod Roberta, toj agenciji, uopšte ikakve medicine, ikakve tablete, ikakva neka pomagala imao u terapiji? Apsolutno ne. Kaži mi još jednu stvar. Ja znam da kod ljudi, pa možda i kod tebe je bilo ta sumnja ko leči depresiju za 4 dana. Niko na svetu, sem Roberta. Sada, postoji jedno pitanje. Ne znam Roberta,
idem tamo, šta će da mi radi? Postoje pitanje roditelja koji, eto ti imaš roditelje, i kaže, da li će taj čovek koga ja ne znam, možda je on lopov, možda je prevarant, možda će da mi dete šiba, možda će da mi da neke droge jake, da ga izvuče. Šta je rađeno sa tobom za ova 4 dana od momenta kad si došao utorak naveče? Da li si ikakva pomagala sa strane agencije imao u izlečenju tvoje depresije? Kako je tekao jedan tvoj terapijski dan? Terapija je u terapiju uključeno razni preparati, masaže, trčanje, plivanje i to je sve kad se ubaci u kombinaciju tokom ova 4 dana do sada dalo ogromne rezultate. Imao si aritmiju srca kad si došao. Šta je sada sa aritmijom? Nema. Da, odlično. Kaži mi, da li si ikada za ovih koliko živiš u Americi, 13 godina, jel? U Kanadi. U Kanadi, da. Da li si ikada imao ovakav tempo života koji si imao sada za ova 4 dana? Nikad. A to znači da si bio vrlo zaposlen tokom dana, svojom terapijom, da si imao angažovanja potpuno zauzetosti svog razmišljanja kroz govorne terapije, psihe. Znači, gospodin Robert je ušao u tvoju psihu, na taj način je pogledao tvoje korene, početak tvoga straha, početak tvojih kompleksa i početak tvoje panike. Je li tako? Da. Ti si rekao da si sa tvoje 4-5 godina imao doživljaj ogromnog straha. Da, bio sam u parku sa tatom i najobičniji kuca se zaletao na mene i ja sam mislio da će on skočiti na mene i tu sam se oduzeo. I sljedeći dan sam počeo mucati. I mucao koliko godina? Nisam baš mucao, ali nisam govorio kako treba. Tako da, a to očigledno više nije problem. To je super. Znači, ti si pobedio svoju 20-godišnji, je li tako? Koliko si kažeš? 4-5 godina, sada imaš 26. Znači, 22 godine skoro ti si živeo pod takvim strahom koji je izazvao i tvoje komplekse niže vrednosti. Sada, kako je sa kompleksima? Nemam komplekse. Kako su se ispoljavali tvoji kompleksi kada si osjećao te komplekse? Da li sa osobama koje znaš? Ok, nastavit ćemo malo kasnije da malo popijemo vode. Prijatno. Dobro večer, Ognjene. 7. dan terapije, kako se osjećate? Dobro večer, Roberte. Osjećam se sjajno, kao nikada do sada. Sva negativnost izašla iz mene. Mogu da fokusiram svoje misli naprijed. Nemam anksioznosti, panike u stomaku, ne mislim na znojanje, niti se znojim ni blizu kao ranije. Samo gledam naprijed i razmišljam šta sljedeće da promenim i uradim u svom životu. Reći hvale su jako male za vas i vaš tim, jer ste me bukvalno držali kao malo vode u dlanu svo ovo vrijeme i ja vam se iz sveg srca zahvaljujem. Hvala i tebi, puno zdravlja i sreće i uspjeha tebi i tvojoj familiji u budućem životu. Također.